Miao tei tiniwo series of talk Minister of Home Affairs Salaiman Yagolo Kwbang ma manai no borok sono offers khaika haipano Greater Tipraland no karei compromise khaya hinai जों जतन अपोज खाइलेखा विशेष kai जों जरा कयजन सिग्ला लिजार तनार बसं अपोज खाइका एंkai अबन यागolo tabo bubagra tam di sonnanai abo khanaw saklainai जोंबो khanaw hasteo phaitabo bubagra khanaw no hasteo soknai एंkai tiprasa ni lukoroni je sentiment a sentiment no naragui no a sentiment no buskango toniwai no जों tiprasa ni future next generation bebak no one sogino जों जों sini bebak no decision जों naharka ge abono bubagra khanaw hasteo soginai tei जों hasteo soginai bubagra khana press conference ni bisingtei joto briefing sin chairman bono saklainai ke kaham no bebak no positive ke tiprasa ni sentiment tei tiprasa ni next generation future aboni faising no जों positive faisi जों joto positive ang belai ke tini moitamano 2018 no apro jin chance kam tomone apro जों jodi strongly jodi stand khaikan ke apro no जों mungsa khaima khamo hambai belai belai kana hambai Delhi ni bishoyte kwbang borok kwbangma kok sai tongo phiaba ja talk mkha positively talk khaika decision chini party chairman tongo chini hasteni chini habubagra buni netritwe Delhi o je talk mani jotono kaham chini tiprasa roni मान kai shok tenati 70 বছর রাজনীতি খাইকা আশা খালাইও তাকলাইনি is a talk of chini bagai positive talk no tomai and ja kishu sana tomani ja kishu saklaina tomani obo chini bubagra